Dobrodošli u novi video. Danas sam vam spremila 3 vežbe bez kojih trening za guzu ne može da prođe. Prosto moramo da ih radimo ako želimo lepu guzu. Krećemo odmah. Ok, znači prva vežba je hip thrust, nju moramo da radimo, prosto to je neka osnova. Ono što bih vam preporučila da imate jeste peškirić ili ako vaša teretana još bolje ima ovaj sunđer, a možete to i da naručite online. To će vam zaštititi kukove prilikom veće kilaže ili eventualno male kilaže isto mogu baš dobro da vas nažurim. Sljedeća stvar je kako ćemo staviti klupu. Klupu ja stavljam tako da se ona, da bude naslonjena na nešto, tako da kada imam neku veću kilažu, klupa ne može nigde da ide. Idemo sada dole, odradit ćemo jedan hip thrust. Znači stavite ovo na sred. Brinite o tome da vam je ovo na sredini, ako nije, malo pomerite i idemo gore. Ono što ja nisam uradila jeste ovo. Klupa treba da je tik ispod lopatica, da se ne biste previše nameštali kad budete radili ovaj hip thrust. Znači idemo gore, tik ispod lopatica, čvrsto drži šipku, idemo kukovima gore. Sad, ono što također bitno jeste da eksperimentišete sa položajem stopala. Znači stopalo možete držite uspravno, sa strane, malo raširite, skupite, bukvalno to sve zavisi od vas. Znači ramena su spuštena, nisu ovako zgrčana kod uši, spustite ramena, stegnite kor pre nego što idete gore, uzmemo veliki udar i gore, iza i spustite. Ono što je također bitno jeste da grudni koš ne ide gore dole, znači grudni koš ostaje u mestu. Vidite? Također stegnite do guzu svaki put, nema hiperekstenzije, bukvalno ne radimo ništa, tu se mišić već opušta. Idemo do njegovog maksimuma, znači do glutusa, ne kukova, ok? I to je to. Znači sljedeća bitna stvar je, to vidim da dosta devojaka pokušava da radi bez ruku, ali onda ne možete da kontrolišete šipku i težinu i mesto gde pade, bukvalno ne možete da kontrolišete pokret. Znači, čvrsto držite šipku, kontrolišite gde je i idemo gore. Ako ste primetile, pogled ide pravo, brada je uvučena i bukvalno gledate kao u ogledalo ispred. Istraživanja su pokazala da nije toliko od presudnog značaja položaj glave, znači možete slobodno malo da je vratite unazad, ali nemojte da radite ovo ni slučaja. Znači ništa ne radimo. Znači kolena blago otvorena, prsti također, tako meni odgovara, vi eksperimentišete sa vama, klupa je ispod lopatica, pogled gore, držimo šipku i grudni koš je stabilan, idemo gore. Ok, prelazimo na sljedeću vežbu, rumunsko mrtvo dizanje. Ono što bih naglasila jeste da svaka od ovih vežbi ima svoju varijaciju i vama možda ne odgovaraju ove vežbe, možda vam odgovara neka njihova varijacija, tako da nemojte slepo da se držite toga, istražite šta vama odgovara, a sada idemo na sljedeću vežbu. Znači, kod ove vežbe je izuzetno bitno da su nam leđa prava, ramena nisu zgrčana, spustite ih dole, tegovi uvek idu uz nogu i zamislite jednu ravnu liniju ovako na sredini, pojete da kukove vučemo nazad, ok? I svaki put kad spuštamo razmišljajte o tome da vučete kukove nazad tako da vam se zadnja loža isteže i gluteus i u trenutku kad hoćete se podignete sve to stegnite i idemo gore i stegnemo i gore također.
Sljedeća vežba je abdukcija, što u suštini znači odvođene noge u stranu. Imate gomilu vežbi što se toga tiče, a ja ću vam sada pokazati ovu sljedeću. Znači ono što je bitno jeste da imamo oslonac za glavu, držite se i ovdje čvrsto da se ne biste prevrnule i kada podižemo nogu gore, mnogo je bitnije da su nam prsti okrenuti ka dole, zato što se ovaj mišić ovdje mnogo više aktivira. Znači provjerite i same kada su vam prsti gore i kada ih spustite na dole. Znači tačno ćete osjetiti ovdje ovaj mišić i zbog njega i radimo ovu vežbu. Nadam se da vam se video svideo, ostavite like i subscribeujte se za više sadržaja poput ovog, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Ok, poz!